Golubački grad ili tvrđava Golubac je srednjovekovna tvrđava, spomenik kulture od izuzetnog značaja. Nalazi se u nacionalnom parku Đerdap na desnoj obali Dunava, 4 km nizvodno od današnjeg naselja. Smeštena je na visokim liticama, na mestu na kom se reka sužava na samom ulazu u Đerdapsku klisuru. Kao i čitava naša srednjovekovna istorija i istorija Golubačke tvrđave je kompleksna i na momente prilično teskobna. A zanimljivo je da zapravo i ne znamo kada njena istorija počinje. Tvrđava se prvi put pominje sredinom 14. veka, ali niko ne zna koliko ranije je podignuta. Ono što se zna jeste da je bio pod kontrolom Ugara sve do 14. veka, nakon čega na kratko potpada pod vlast Turaka i onda opet Ugara. Početkom 15. veka despot Stefan Lazarević postaje ugarski vazal i dobija Golubac, obnovivši i znatno proširivši tvrđavu. Nakon par decenija pod srpskom vlašću, stvari se opet menjaju. Posle smrti despota Stefana, ugarski kralj želi Golubac nazad, ali tadašnjem zapovedniku tvrđave, vojvodi Jeremiji, ne pada na pamet da preda utvrđenje ukoliko ne dobije 12.000 dukata. Pošto Ugarima nije palo na pamet da plate toliko dukata, Jeremija prodaje tvrđavu Turcima. Sledi velika bitka za Golubac, a za njom i još nekoliko manjih, ali Golubac ostaje turski. S obzirom na to da se Golubac nalazi na liticama na samom ulasku u Đerdapsku klisuru, na mestu gde je Dunav toliko širok da izgleda kao more, tamo gde je nekada davno bila granica između Ugarske i Srbije, nije ni čudo da su tokom srednjeg veka svi želeli da se dočepaju tvrđave. Što se tiče legendi o tvrđavi, najpoznatija je ona o tome kako je Golubac dobio ime. Naime, turski zapovednik tvrđave se oženio srpskom princezom i kako to obično biva, ona mu nije uzvratila ljubav jer je bila zaljubljena u nekog drugog. Pošto je princeza svakodnevno posećivala izabranika svog srca, muž joj je zatvorio u šešir kulu, najvišu kulu u tvrđavi, u kojoj su joj jedino društvo bili golubovi. I odatle Golubac. Interesantno je to da su i Turci i Ugari i mnogi drugi narodi tvrđavu nazvali po golubu. Inače, legenda o zatočenoj princezi u kuli ima i nastavak. Turčin je hteo da se princeza pokaje za preljubu, pa je lancima zavezao za stenu na sred reke, koja se zove Babakaj, što na turskom jeziku znači pokaj se. Princezu su golubovi hranili na steni dok god je bila živa, a po verovanju njena duša i dalje živi, što dokazuju golubovi koji još uvek dolaze na Babakaj stenu. Postoji nekoliko varijanti ove legende. U jednoj je devojka odbila da uđe u harem. U drugoj je devojka zapravo prokleta Jerina, supruga despota Đuđa Brankovića. A postoji i priča da je Golubac dobio ime jer njegove kule izgledaju kao golubovi koji odmaraju na steni. Ili je mnogo golubova živelo u tom području.
Danas je Golubački grad tvrđava vrlo posećen, što zbog činjenice da kroz njega prolazi magistralni put, što i zbog toga što se nalazi blizu Lepenskog vira, tako da ta dva lokaliteta tvore zajedničku turističku celinu. Ne zaboravite da lajkujete. Napišite mi u komentarima šta biste voljeli da vidite u sledećem videu. I naravno, subscribeujte. Vidimo se. Ostanite uz moj YouTube kanal.